ngaba Surprise Empire Rwanda bakorera hano i Remera ku muhanda uva Sonatube werekeza mu Giporoso hagati ya Kifaruma ndetse n'ahahoze KFC. Abangaba bagutumikira aho ushaka hose, waba ari ibirori by'isabukuru, yaba ari birthday, umubyeyi wabyaye, umwana wavutse ndetse n'ibindi byinshi bisa nk'ibyo. Abangaba Surprise Empire Rwanda urabatuma aho waba uri hose mu gihe udafite umwanya wo kubageraho, bakakugererayo ndetse bakakugerezayo ubutumwa wabahaye. Abangaba by'akarusho umwihariko wabo baza bakubyinira, bakuririmbira ikindi indirimbo baririmba nizo baba baguhimbiye, ntago baririmba indirimbo y'undi muntu. Abangaba urabasura ku mbuga nkoranya zabo, bafite TikTok, bafite Instagram, bafite YouTube, bashyiraho video baba bakuye hamwe batumiki bagiye gutungura abantu, kugira nawe niba ugiye kubatuma ubanze urebe izi video ziguhe uburyo bwo kubatuma. Se ndabatuma mu buhe buryo, ndabaha iki, biragenda bite? Urabahamagara kuri nimero yabo ni 0788 ni 0788318860 baguhe amakuru arambuye ndetse n'uburyo bwo kuba